Ljudi, ovdje čelične komšije i kao što znate ljudi, prije par dana smo objavili onaj giveaway, mislim prije točno tjedan dana čak, i danas idemo saznati pobjednike. Rekao sam da će biti na 30 lajkova ili komentara, ali to se nikad neće dogoditi, tako da sam odlučio sada. Idemo, prvo paste link, dobro, to sam već prije kako se zove, paste-o. Dobro. Moram prekinuti, nema veze. Uglavnom idemo. 3, 4, sad. Pobjednik je Clock of Life 2 sa brojem 69. Čestitamo Clock of Life. Javi mi se na kako se zove, komentar, uglavnom sa svojim mailom ili sa Instagramom, svejedno, u roku 2 dana, inače neš dobiti, logično. I da, čestitam, dobio si slušalice. Bravo, idemo pljesak. Zvuk pljeska. Ok, uglavnom da, čestitamo Clock of Life.